kreni. Odmah. Dobro, i nije ništa. Dobre. Lina, gore izbaci. Oka, od ozgor, ovako leži, od ozgor puca, zboši ispred. Štuk je prošao, evo, štuk je prošao, gledaj. Ma jedan. Kude je prošao? Karabin, lijevo onda rov. Nije. Jeste lijevo, Duka. Džemo, druga grupa, šta je s njima? Ha? Ne rade. Niko od nas nije pripreman za rat. Iz svake bitke izlazio sam sa nečim novim, a to je uglavnom bilo iskustvo. Jer mi nismo imali vremena da se školujemo za rat. To je to. Ljudi, vatko vidiš. Rezi. Kad sam vidio da struja ne može proći, onda sam odlučio da izvršim manevar jedinicom da prebacimo snage na lijevu stranu, tamo vidio se kasnije, i da napravimo prodor. Međutim, sad je trebalo da se povučemo. Mi smo ležali, ja i ti Slovenac. Rozgoj četnik bio s 84-kom. Pokrio nas je, mada nas nije vidio u potpunosti jer smo ležali i ispred nas je bio jedan breg, možda 20-30 cm. Da smo krenuli sve trojica ovdje, jedan rafal bi bar jednog od nas pogodio. Znači nismo imali nikakvu mogućnost. To je bilo 20-25 metara četnik je bio. I onda sam ja odlučio da prvo ide Slovenac, tamo da se zakloni za ono brdo, ali sam sačekao da četnik popusti koncentracija, da nas ne drži na višanu. While the Slovenian was retreating, I could see the bullet from the Chetnik's gun smash against the tree left of the Slovenian. Ima snajper. Ima snajper. Ima snajper tu. Direkt, tu. Metak drva. Hajde ti sad. A? Sad ti prebaci. Ja. I gdje? Onda jedno bio problem s tobom šta da uradim. Nisam mogao da te ostavim ovdje, a nisam ti mogao da kažem da ideš jer je bilo dosta opasno. Tu. Što brže možeš? A? Što brže možeš? Stagni se.
Sagni se i što brže. Samo zabrdo tamo. Dole. Kada? Sačekaj još malo. Onda sam sačekao, vidio si par minuta. Ponovo dok četnik okrene svoju pažnju na drugu stranu. Dok misli da tu nema više nikoga. I onda sam rekao, hajde majko. Priši. You gotta die of something. Ali to je nešto brzo. Malo je tebi to bilo čudno. Jer onda je smrt dosta blizu bila. Ali vidiš, sve u redu bude. Samo treba uključiti mozak. I noge. Idemo sad gore prema Labdoma i na koju se onda jel se spojili. Mirsa. Bravo Mirsa. Bravo Mirsa. Znate da ti upopadamo. Ajde! Ej, Fesu! Mirsa ti. Karabek! Fizički spoj napravi, Karabek! To su naši! Idemo! Nema tenka pobigu! Bosanska armija je jedna od najmotivisanijih armija na svijetu jer brani ono svoje, brani svoju zemlju. Mi smo svi svjesni borci šta imamo i kako imamo. Da imamo ono što imaju Srbi, oni danas ne bili ni u Beogradu. Bosna će biti slobodna, to je sigurno. Ali moramo i da porušimo četnicima ono što su oni meni porušili. Pa da se vratimo, da i oni imaju koji ja. A ne oni da imaju kule i gradova, a ja ništa, zato što su mi porušili. Bosna će biti jedna od najboljih zemalja na svijetu. Bosna to je i prije bila. On je prevaren, bar po meni. Rekao je da će se okupirati Bosna i da će se Balije predati. Ili muslimani, kako hoćeš, predati. Oni su na početku atakovali da to urade, međutim sad kad su svjesni da nam ne mogu ništa, sad bi želili mir, a mi nećemo mira. Mir će biti onog momenta